Umadian uben kerenying Yesu Kristo we poj ba mo kon ke pa dojo mi kon ke pa wukit yo mi mena megin kene yi muj u yiling di shantin ke word mena kala ba nyaka yin word mena ni Yakob ka wi ke wet gijimana igo kobyan ba kene yina wi idwa kwa je jok ke beru wadi ke pa kene da jamma chubo ke bedo mi jammongani da mondoji da maraji wadi men no dishantin kologa kene yiba kwa ke bergon jama chuba reji ke bedo mi go chugu kal mal ke ngad man ke bedo mi wadi o yiparoji ke mana agogo wadi ke bang manini bagi me pergotek kene o yikwach ke ber wadi ke pa kene jamma ga gogin dago do ben mal ke ber mi wadi tiaw yina wat ya dare ko bin kene yidwa kwaji ke beri ke berwi ke pa kene jamben maka chup ke ben mi wi kolo kene wangi ba yebin o yikwat jama chup ke ben mi wi kolo ke chup garji wala ke chup godaji go chup ben mal ke de ke ben mi o nganin ke kompen kanni ba jama reji ngane nyebi mal ke chamben ke ba mani ra yikop kene yida kwach ke beri yida kwach kene jam ne jama go ke ber wiya ga go ke ber mi aket yiba wi yida kwach kene ko de gi pan me do ben mal ke ber mi wade ket ke pa kene kompen kanni Paul e yuan mena punyen ba kene we lojo kene rumgon ko gaiwa rumgon ko gaiwa ke wan mi kwer ke wan mi chak da wat ma chola ga in ayolo wa adam nganyo wa ke wat meneni ba en annagumen de bede mi wi kon abi mal ke bede kon kanya akobe joga chaye joke pa gina gogen kanya akobe joke gina gogen raj gina akobe jok ba kene mena chaye ayin yabel chayi no yabel chayin kenau ko mono yudi ke yuwan mena chola jaga kwan mo ganyinga dadar angwen kwan mo ganyinga ton pier wida ada ba ke na nyanyale ni ayol ga in kanya chai e joga chayen ka chai mogni kanya chai go jok kenau ba ke ni wi kon Kianga abanen kanya bene Yesu Kristo we okob ke wigon gina akobe Yesu bakane dan dach mena ngana akali buda bena ngane ni ena nenga yada chiaman gina akobe ke bol kanyni bakane ina yol Yesu ba ina ban ke bakane yan ya be dia doj o ngana kalien ngane ni en ademi alanyan e yorok meni kaya ko go bol kayni المرأة التي جعلت معي هي أعطتني من الشجرة فأكلتها ككنيني باكني با يسوع كره أنا ban mi gon bakane kan ke dach akan ke ngan dach ma we o chek doctoran
ginini ana lu ko nya wad go ket kene yina yol jok yeso gina gogi yen chaya en yabel chayino ke ba manini yadwa yiko yina yina wad ba kene pergotek uyin yi kwach ke pa kene ber mena bedo yo mena ko ke jok yo ne ko do ben mal ke bedo mi chigi jok atoro adam chigi jok tiyo allu ñu toro wad kon o chugo be di chamtin kene gina ja podi di siam ba gi ma e podi cham mek ke bang manini pergotel shar kene uyin yibi ba nyaklin manini ke kwajami adam kera ba kene ke ba kene o yide ke dam o choge rum de ba ko keno bere o choge ke nyuar rum mogni ke bimal kanya rumen chege joketor bana gijmani ni adogo chuo ke ben mi wado gon ke pa rum ke pa ko nyuol ba kanya rum go awum ge dang ne jok wi gon kanya rum ko nyuol ba kanya rum ke dang ke jok mot o nya wado tiyo kanya rum ben ke ko nyuol ba ka dang ke jok yadwa yiko bina yina wat yina wi pergotek shar ke manduong pergotek shar ke manduong kino yi kwach ke jok ke ber wadi mena nanian ngadaman nun mago o gogman go ben gon baken o yaren kere nyari o yi komoji ke wadi menin gejmanini ana bergo adwar keno gogin o yi kwaje jok ke ber nyoli bena akobu wan jok keno udo akwaj ke ber yun men ba gija kiel yina inye kwaj ke ber wadi inye kwaj ke bergen wali bin kwaj ke bergen yadwa yiko ko log mena ben go yin dade do ba go de chamtin ke ba kene wadi mak gaba ngiji mogi ke yu wanyo chak kwan noga nyinga dadar piara yaw wida bi kel kwan moga nyinga to no bir yaw shiwa ka yur kene nyawa Ibrahim menene apet ke bolot ket ke chigon ge wel pod mek kanya wos ge ponani chigon ko ben kene yina yola Rebecca yiba nyan mier ke dier o nan wakade kanyma kujian deke kunini ba kene kologo yo pij wala kologo yo pij ko ke ni ba nyimya menini ba ge mina agoge nyala chola isa akobe chikon kanya wada bani girini ket ena cho apet ke bani ni chikon na keren ge ko ben ken chikon nudu ko ben kene nyani ni ba chikon aja ko ke nyani ni ba nyimya gijmane ne kanya gogo kano akala gijmana tub ke ben mi wi kon piena ko ngopia de wi kon ke tielmal kanya kadan podrip akob gon ayola Sara akoben kene wa ke podriban kunini yo chuguna ke beri de ka pe kay unak ba kene kunyo opiejin wala piejan ko kene iba nyimya oyo ko kene iba ko kene ya bo miu oyo ko kene iba nyimya gejmane ni ko bo wa di chamtin kene yine jol wi ko lo da piet minut ke be mi o nganyo di ke iba ngat piet meneni dugume chiga kala ngat mal ke be mi nyari ke be mi wuadi oji yu paro ji kene mena wu ngat ke dier wi go ba jal piet wenti walu be ngat piet yo ke ba mane ya da yiko bi no wi kene kwaj ke bere wuadi ya da yiko bi no wad ba kene kwaj ke be jama go ke be wi araji ko do ben mal ke be mi ko lo wi ba jal piet wil rumi
ka yi kom dier kanyo kom dier ke chang ben piet mena berengan ke lui ba jal piet menini obuji pin e dier mena kom in ke chang ben per ko ter ke yi kwach ke ber mogni nyela chola John Jalijua da ko ba Pierre ma bi mal ke ber mi kon ba ke ne changa kel ama ka ki don mak ka e bedo kunini ka ke kanyini ka e wodo ke bango nora kundi Yesu e Yesu piech kene pijuen banjat wala yidongan map menene ba Pierre ana bi mal ke ber mi John Jalijua ke wangani ongo John Jalijua kere ba ke ne we wood ako ke gon we kwer ako ka gon ji ponyen ka Yesu kera ka bene do jua ka ko bakene yibi di yi jua gem ko mo gir ma ko men ke ber Yesu ka ko baken men bal nyo jo pirabi ke ber mi kon ka jo ongham gini kanya chuba ke ber John bakene gijmen ne akala pier mana ber no ke ber mi wi kon ayola Zakaria ke dong mi kon bakene ngada mi kon ke Yesu Kristo we ngada menene abi wo ke pio kon ko mena bere ko ke Yesu ke ndenge Yesu kedam ke wat ko menene ayuman e go bene pier ke ba menene kenya bene wo wo da ko wo ke kon kene ko be lingi jo ko be lingi Yesu Kristo we o tingu ba ben akiet ke borkani ken kom no chugati o janya ba jal duong o shiega kere ba dan duong menene ba pier ke leng ben gije menene aina lunyi chuo ke de ke ben mi nyawu kon ya do yi ko bi no wi ya do yi ko bi no wat ido ko je jo ke berwi yido ko je jo ke ber mena bedo wi benene ko do ben mal ke bedo mi ba ginyo pero te ko gogin ko logo ko gogin ba mono bi mal ke bakane da we ma gogoni ke ben mi wi ko lo we mo no gain gini chaka do kal mal ke bedo mi ke bakane we mene gina ka gin wada go ba ke dio ba ke ne wi yide yo mo ngode keri wi yide yo mo kam ko de keri ki ba mane per go tek shar man duong kene oyin yi kwach ke ber wi yi kwach ke ber kon o jam ben ma ko gan mal ke ber mi kon o jam mo ne ge bu jipen e kwaj mi bene gi men o dara ko bin yino yor wat ke kan ko lo gi ba wi me mi do je ke kan non mo ke kan mena midien ya ko mo no de kan ben mo ga midien aga tol ga ba wadi mo ga ye ya do yi ko ba kenia yi do ko ke bergen ke ba gana jama jub ke be mi jam mo ne go chu ben mal ke de ke be e be wadi mo ni wadi mo ga kam min ken ba wadi ke ye nyala chola Samuel abida ting jal dong mep mo bo kwere ke kan ayola Samuel kanya bidan akal mal kedir aber badan ma go ke ber nyin jok Yesu ayot ke be de gon de ke chan ma kan nyaw wad gon go lu nyen ke ka le daw mi ko ngana jagen o nyaw wad go ge lu ni ka ba ke jam ke chingi gije mene ne kanya chuben ke be mi nyaw wad ko magani ba kane jala pidi ke ye jalni adok paroji ke ba kane jalni ba kane nyaw wad go na yow chege jok nudi midgen o ge go jamariji ke ba mene ne gina chub ke be mi wad Samuel gije mene ne kanya chuben ba kano o jala pidi Samuel o dok par o nyaw wad gon ko o do kal mal ko nyaw wad go kal mal o yar ke ba manine ya do yi ko lo yi ba yi chole yi ba wi
ni ka ko me ka to bon ken ab ruhi kolo iba wi ya do di yiko kene yido da kwaj ke ber nyon wade mak ke pa ke jama tubo ke ibe do mi kolo iba kwaj jam mogni ga ja ke be go ke ber nyon wade mak o ga bi ga mal o mo ge lu ñu kal mal ke per ko tag yina ye ke ne men ba wi ke way wuna ji maga ye ber ke ni do we gun ke way ya do wu ko ke ni do kwaj ke ber we mogni ji mo ko mu en ga ba we gun ke way ji mogni da wad gan da nyol gan da kal gan da ben ma bet gan ko logo ke ni piwi ba ci be ñu yi kwaj mana jama tuba ke ber jalni jala ko mi ba wi ke wayen jam mo ngani ke cha ben mal ke bedi o ka ben ga mal par yina ci dwade ke kanyni ba ke ni wi mana nganin a worien o yide yo mo godi o yide yo mo kodi o yide yo mo yari ke ba mane per gote ke no yi kwa ke be wi mana ko mo yin ke ne ba wi ke way mana ni ko ni yin ka kwaj wadi kan tiyo ko kwaj ko jibin ke nena kwaj ke beri ker yide ko tiyo ke bergon yide ko kwaj ke bergon yina wi mana chola abruhi yina wi ya yiko kene nyoli nyo wadi mago nur ke kan di chamtin yido kwaj ke bergan akela ke ba jama tubo ke be do mi jam mogni gemi da naganan o jam mogni ta yabo ke yo ke pa ke no go kala mal ke ben yo yagni o ngo kala mal ke ben yo yagni o yipa yo mana nyomin kolo da nje ka yaj nyo yagni dana ke kalo chu yaj o yik o gimi kala mal ke kanyni kolo ga yiku je pi ke wadi nyo yagni gada le pi de yo ke wadi gan o gimi mene kala mal kolo yida o man ma benin o man mo nti dalunge ño man ma ulunge ka ben o gimi luñu kalmal jama tobo ke be mi ben jamni ben ga kalmal ka pakedi yi yar ke ba man yin yar wi mana toli ba wi ke way yidwa kwaj ke ber ji ma ko aye ke ne ba wade ke way kwaj ke ber gen ke ba ka logi ma gogin yungang yaba da kani yingang mana ko ba kani o yiko be ko mo ni ko yudi ke je Samuel al-awwal kwan ma ngi ngaton aryo kwan ma ngi da dara aryo kwan ma ngi ngaton piere yo da yo ke Samuel wanya Samuel mana ko ngwet abidak kwan ma ngi ngaton adak kanyini ene ko kay ko bakane ali el kain mena kal Samuel mal bedogon bena bedgo golgon bena bedgo nyegon benini alu ñu kal mal ingat man kay ber nyela kal mal yo Samuel bakane way mena go kay ñow wad gon way ni lu ñu kat ba go kay ñow wad Samuel tiyaw o giñ meneni ba ke banga bere kene kwaj bogon nyala chola Paul ba kene dagi pen ma je poten ma borang ma kwaj go jokene ina yol Yesu nyegir mene ya nyego mene ya nyego Paul ana kwaj keno ana be dagi pen manu to kay go marang ayam ngay orang dagi pun ma coba del kon kire chang ben men ba Paul nya wer kon kay ju way nya la chura Timothy nya nyelen yo dagi me ma lu ju cob kay kon e ko ñu charam ko mo ni go yodo yin ke wanya ko ngwere gwe Timothy abi kwan mo nyanga dana dak o ma ga chub ke ber Paul gaya riyaw way ma gwe tien Coronsus kwan ma nyinga dadar pio rayo kwan ma nyinga don abiyo le duna yal burjo men ba Paul ayede nya word gon men chola
Timothy nya war ga menene ba nya war gon ke way nya chola Timothy Paul chola na wi gon ke way Timothy Paul ananda gi maramo yi kon madare ke chang ben nya war go thio gi mega luñ ke ramo ke rejigon madare ke chang ben ka go ba wud makaloji kene Timothy dagi maramore ka kom mongoji mongani gina kal gamal ba kene jinya par nya gina ram ti okay wi kon nyana chola Paul ke ba maneni yadwa yiko yina wi ba kene kwach ke ber wade yina wat kwach ke ber wi ke ba kene giga chuba ke ber mi giga meneni jamni ka chub gan ga chuba ba kene jama chuba ke ber mi wi o ge kalmal de kolo yu kwach kwach ka jamon ni kerin ben ka jamon ni banyo yi ben nyamon ni ko chuba ke ber mi yubi ba da no mek nyala chola Elisha badan makal mal ke nyala chola Elia kan mal kedan menyo chola Elisha kana kal go nyal mal baken da jama go ge Elia jamong ne tio gelu go ge nyawar go manini de da jama chup manyut madog jama chup ge be mi wi go manini wi go mana pe be ke way jamong ne gelu chup ke be bi kon Elia nuru nyom nyanyala kala mala waro nyanyala tio nuru nyom wanga be de Elia aina pon je yang e kat nya waro won nyanyala kalu nye ben tio kalu nyo podo ke mi do ke way ba ke ne ke wang ni adera dog ba cham nyanyala jola Elisha ayon nya wa Elia ke way ba ke ne e nyanyali ado da na ke panini azmana bere ji ke wangni ma ke wangni pata der ket gido ba jam ka ji nigen gi cham ka der e wanga bere Elisha gijemene ni ba gina chop ke iber mi men iber mi wi gon ke way ena dog ben mal ke iber gon ka ot ka ni kanya lingen keni da mai ma cham nya wad gon ge ngana nyaga dogan e janli akon keni mena nyala chola Elisha de chiang chi anagyan ko mongani ba ko ma ko ako wi gon ketial man Elia ngana chola Isabel ngana chola Isabel ana ko be Elia kane Elia chiga nagen duk ade yang Elia ba ngana na dade nagi manini ba ginya acho ke be mi Elia ana dog ben mal ke be mi Elisha ayol war gon mena kala mal ke way ke ba manini kolo yiye kene dan manini ba wi ke way wala ba mai ke way yadwa yiko bino mia yadwa yiko bino nyanya ba kane yidwa kwaj ke bergon ke pa jama go ke bergon jamoni ngad man jamoni ba makala mal ke bermi yomena mi deji jama chu ben ke bermi gon kologi ba kwaj jamoni cha ben mal ke bermi ke bang mani per gotek shar keno yi kwaj ke ber jal yi kwaj ke ber ngani ni ngana ko mi mama yen ke way per gotek keno yi kwaj kanya nyol Yesu Kristo we da jala jola Herodes ba ke ne nyogi to nanagen men ba gina chop
ke chiang anyol awol yesu pen ke Bethlehem Herod zanan ato nya wor ko mana lunyu law ko kwan kanya lunye ben ena lunye wi jon ki ngol ena anaga Yakub nanga nagon John geke Yakub nag manene ba ke ne gina go wi gon awang ena dogo ben mal ke be gon de changtin ko lo ido ga chan ji mo na ko jiyen ke yo ma na ga ji banen shi ga yo ke ne ba gina chub ke be we gen ba gina chub ke be ko gen nak mana nak ana ga ko gen ke ji ana ga we gen ke ji gen de changtin ge lu nye nak o ji do ga pote chi ke ne awang ma wi gen ana ga ni ko gen ana ga ni ke ba mane ni yadwa yiko kologa ke no wi bada man nagan men yadwa yiko ke men ba bol kanya benin bol jok bi Yesu Kristo we ke ba kene gina chub ke berwi ko do ko ben mal ke bedi o gi mane ni chung yin ka kwat ji mo na go ke ji di changtin dug mek jama go kenan ba kene ngade man ba maka ba go ke wor ke dug mek o go pa kena awang kanya bere weekend ana kia ge nagane anagane gini ni ando turmal ke ba mani ya yiko ko lo yi ngani wo char ke men duong kene wi da man nagan men ba bol kanya beni ni Jesus o Jesus ko biyin kene jama chuba ke beru wiya remana de ma chang wiya ba de ma chang aket gijmane ni o gogen kanyo kwajin gijmane ni o chub ke yi ke kwaj kanyo kwajin ko ba ko bian go yudi ke wan me Matthew Ario kwan ma ganyinga tan Pierre Dabikel ba kana jara jula Herodes awud ka o ton ben nagen nya war gon mana me nyang gon tiyo alu ni ta ke nyang jula Herodes ana lu ni wi jon kana ana wi jon lu nyang tiyo kanya anagon John angolgo wi John ango acho makene gina gogo wi gona wang anago ton ke Bethlehem gimene ni adogo kurman ke bang meneni yadwa yikop kene kolo wi darem medemo chingon bi Jesus kre kedogon Yesu kre kedogon eno domin eno yeli chingan man meneni bongtan meke bong jog meke me yelin Yesu kedogon Solomon kanya kwan go law go yiwi gon Solomon ka kwan go law go yiwi gon amo chop gina go ngago bawon nyala jola donaya nyalle go ndagen ke ba nying dach ama be da nyang dach mapit nyani ni kanya be na nyala jola donaya ken yine yalo wa ama law mi kwan doj yin we nyana jola shonamia we kwanyan pangagen kwan law kaya kwanya dach kom ne kanya linge nyalle no gina gogen ba ka no wona negen annage ka nyin shonamia gine ne kanya goge Solomon ke chamani anga chop ba ka ne gina chop ke ber wi gon ana kalmal he go meneni ke changani ayor kene wanga anagan ba ka ne may gona chamcha may gon jalgol may go shiga nag e David ngana jalgol gon nak ana nya war gon lu ngena gan ke pa nying daj ginne ne go ka banga ago ka ber da David kene o gina tu ke e be me David o gine ne do kalmal o do lingeji o jido ga kop
o David do kwadoji o David komoji o David kodoji kene bana nyanyan lian mana nyanyan le kara mana per ku wi gon na dam tin nyang dat en te lu ben de janga na alu ñu won kin na kin nyang dat manene ba gok mi ngad man ke ba manene yadwa yiko binomia kene pergote o yi kwaj ke fa jama cho be wi na ko bi man ke be mi jama cho ke be wi na ko bi man de shamtin da ji ma ba pet ge ja yat o ge mi kan jok di chiam e kan amani ni bong nyum ge kan ngani ba ya janut ango go gano ba ber mi wi kon ben mi jal ni ana kal mal ke ber nyu wad kon de chamtin na jimu ba pe mo kan ge ja ben wo ke kan ma ber gan de chamtin nyo ya ga ber ke kan gegen ango lu nyu chuop nyo ya ni ge lu nyu ben wo ke jang jal ni ge kat ge yem kan ngak mok me jagan ango chuop ben mi wi gan kanya ben wo ge jimene lu nyu chuop ge ben mi gan ge lu nyu kat ge lu nyu ben wo ke jang jal ni ge lu nyu go ke kan mo gan ber wi gan na pa ber wi gan na kalmal yadwa yi ko binomia ko ba kom yan ga kom ya ka beri ke pa dug mek ya ko yin ke pa kenya ba yot o yi ko kana yida wone kay way men ko me ke ba wade amna furu gijmani ba yot gina kom yen kene bana nyaw wade kay way bana nyaw nyole kay way pa gijma yot ke ba manene gina chaga yine wi aye ke ni ba wi wal yiye ke ni ba mai ke way pek panya nyole mong ni nyudu gen ke jama yat ge podin o jamong de be ngan gan o go kwaji gan o le nyak ge gan wo de ko logo ke ne jamma ga yat ge podi ben jama bajin go kumi pin ka wangani kianga kum panyen mane annaga ne ngi yo makata be boko jamne ko yalan pek wen nga nyoli pek wen nga wi kayin ka pek wen nga nyoli kwaj ke bergana kiela tego mi wi chul komgan tego mi bangin raj chul komgan ko lo ginu ko gin gay yelin ko lo ginu ko gin gay yelin chama kiel da jaldu me ma ko bian bo kwer ya pergote kene obera nyok munu ka mo ko won woji mo ker chen o chi jun o nyudu yo wo ko bun ki tuo mo nur ki bag manani kapa kene kolo kene ugu ko wo wi yun kene nyo yang ne wo zatagi wega ka go no trai ga nyingan wega ka go trai ga nyingan anna ga ne ngun te gijmo ke bagwo ka go ginini ke bedwon woji ma kal ngodun ba ka ne ke chiangni ba wunu par jammo gun ma go ben bene chiangni atuken bene chiangni agoj bulmiun goje gijmi na tu ke ber mi won ke bang maneni pergotek kene nyo yak tan mo kal ngajien beda nyoke kamu ke ken uyi ko ke bergen o ge chijin o ge nyodin yina la nyeji yini ba uyi ko ke bergen de ko logo go gayin ko logo ko bin kene wega kadgan ma tuomne wega wuom ke tuom mo ngani tuom ka ke bang ni bur mo ngani olet gen
tiel ga nyo olo tiel lu de bunu li den kenda buru yi bang men ol bakon le do li ke bang men ni ka kon ko mo ni naw yi ne ngan no ki gi me ki be bo ke ben yang ni ke ben yo ni de gi men ko ba yin ko lo yi ba wi ba ke ne duok piyo pen anan kayi lidi ngaji kayi lidi bolien lidi mo yang bolien kayi lidi gina ka ba chuo ke bergen jamora modeli koloda gimera modeli nan gidine ko kanin achanga yi ko ka berji udah gi gimera modeli bi nyoake kan ko bukan kena gimana ya da gimana moria gimana ba bano ya bi ko jayen ben kena ko mane kena yishiga wa me gimana chu ba ben mi kan de ko logo mo kan yin mo ne cha lu chu ba ben ke yo me mina mi ko le nan yina ba peji aba wi ke kan yo mana mi ko le yen yo mana mi ko le yoni chika lu ni kal mal ngan man ke nyole mo ko lo yi ba nyok ke nyole mo ni ko lo ba tolin o wi kom ga idom ngan ke kwai ko mongin jam ko mongin yuko bud ko kom kop tergen nyagi Paul abenen ja kop ken wuna yol burujo kwajun ke bera ke pa ken ko lo yo ke kop o lebo ti be jok Yesu Kristo we kop makamian wo Jesus ya kwaj ke ber ti magalin wod men we nyok mana nyok ya ken ke kan we e nyok men ni o yebin ke da pesken we yu ko ka kan ke dier o yu kan kene iba jok mago ke bergen ya ko ke berji mo ling wud men we ji mo ni yu ko ti o ke bergen ka gin men ko ga berge ben kichan ba kene wi ga bi ga ba ko kin we ga bi ga no ko yom ga bole wo Jesus ba dir kene jama tubu ke be do na reji gailu mi ke lu o mi ke lu ke jam ne lu go ke yon de dangan man da kene jam ni go do ga mal ke be mo ji mo ga api go di chamtin ke ba man ya ko wo Jesus kene we lemen ko e nyigi ke wegen mo ga jolgen kene ba wegen ke we mo ga komyan anyo ga keken anogan da magir manganyen ke bedgen da jamma yet ke potgen o jamma ni kujen kene ba jamma je chuoba ke bedu wegen mo ga ba wega nyolgen wala weg mo ga ba weg mo we mo ga ponyen ke ko mo gi ya ko wo Jesus kene yabnyen wo Jesus ya ko ke beru weg mo ngani mo ga bi kan mo gi mo ga bonen gi mo nur kan mo ga di ajama pot ke na bon go rum kene ba jama jini uga ku yo kene ba jam ga do dukumal ya ko wo Jesus nengen ke wang min ngejken jamma wo Jesus kan nengen ke long mi kwaj o jamma ni nyigen ke kwaj menini we mo ga gaay uba tiam ke renga Jesus ke rumu jema ben uba tiam ke renga Jesus mon kadun yina ba juok mero ke duang yina ko ken wo padin wo chijin wo ponyin
o ko bi yin ka gidmena ka ba chuo ya kwa wo Jesus nyigi mo wo yodugen kan iba jok ma go ka bergen iba jok ma chung ka bergen we ngani wo mi neno ka yiken poy ba magi ama yina ko kenya gino choro yi ba yina ka ba gogi ya poji yin ke pa kan maga chole ya yin ba yina ka ba goken poy ba magi wo Jesus Christ amen